Míle fáilte romh is deachan seo go cluiche Leathcheannais Cornaí Ógáin ag teach beo thugamh ar Spórt TG4 YouTube agus muidir teach beo thugamh ó bhaile ag an Abba an seo in Máirtín agus muidir dúil leis an cluiche Leathcheannais seo. Idir na seampaní ó chuig óú bút chun ag sé sin ní Pádraig Machaire. Léirigh toirt faoi seampaní a gáin íhuairí Meánscoil na Trócaire Cnoc an Trócaire. Deirna mar sin de in éireann Ciarí agus Machaire in éireann Tralaí. Agus an áid Meánscoil na Trócaire aráiste an nebal seo agus éadsan a bhí in san Cluiche Cornaí Ógáin in Nuirí. Ní Pádraig Machaire agus neamhlíonn jeag ó bhí siad sin a ríist ag Cluiche Cornaí Ógáin. Sin an dúis a tar fáil an seo inniu máile clia na áid in san Cluiche agus iad ag dúil leis an lá allmhór a bheith ag na scoilna ar an seachtú lá déagar lá eile Pádraig. Mar sinnde sin a tar fáil na frinne mar sinnde tuairmid spléicú ar dúspáire ar ní Pádraig Machaire agus níor an canan céanna is a thosaí Cluiche Corn Victory. Jack McCloy léach le minar chundaí gire a tá mar chuúbáire agus in Rian Collins, Pádraig O'Keane agus Naomh Nicol a tá in san lína lachúil leancúil. Darna dohardaí amach le Gareth imróir aitheanta le deire a chosí na gansaí ihre cuaig. Pádraig Hannan caiithú gansaí ihre sé agus amuí ar an scíhan dar omnia. Lárionad Parka, Coláiste le Cosí Machaire sin Cahamachí agus Lochnéal agus néanach leisin ó an dohardaí far dohhainú chundaí intarma ó Port Glenú. Agus in san lína lá tosaí fin bar sin turlah micú far a fuair cúil in san Cluiche agus tíomh leisin ó Lárionad Mark McGurk. In san lína lá tosaí Gavin Machaire a bhí mar léig in san Cluiche Darna McGonagall agus in san Corneal far eile atá ionta éifeachta ó híor scóin a ghlacu na Cormac óg Machlosci. Bhainisteoir aitheanta ar 9 atá ag Machaire na Seán Máirtín áthart éisin atá ag gobar agus ag teagas in san scoil agus aitheanta leis na chundaí agus leis na scoil fásta. Tuairt spléicú inis ar Meánscoil na Trócaire Cnoc an Trócaire agus an Coolbaire agus an Kennedy bent an míhan an caiith gansaí a dá mar leancúlaí Ben Sharp agus in san Conall eile James Fisher. Far Jimmer in san Cluiche sin fihe Pádraig O'Halloran, David Sargent agus Gavin Casey a dhéanamh suas an lína lachúil agus Birch atá mór láidir agus éifeachta a Lárionad Parka. Si sin Daniel Kirby agus Ben Murphy. Birch atá ar fáinneal faoi fihe le Ciarí. Agus lína lá tosaí Alex Tui, Thomas Kennedy, Mas Kennedy, far eile a Jimmer in san Cluiche Cornaí Ógáin an fihe cahar. Agus ar an scíhan cael gansaí ihre dóiag atá Seán Conall. Ahrú bhhaine go deanta acu agus comad basketball ag cailú Machaire agus Billy Doyle ag teachtas teach ina áis. Agus captain na Ferne far a bhfuil an scóir deanta agus an imblíonna ag gánatas ag gáin íhuairí seancht trotha hacht fáilte ag captain na Ferne Paddy Líon istí ar imil na cána. Bhí sé galóir an spás a thorthas nó an dóirthaí muitir Machaire mór an spás istí dósan naniu mar tá sé ionta éifeachta agus cumasach ó hiú scóirna a ghlac. Tá gansaí ihre cúigeag agus aréicnú an an tá tuiseachta an seo go Meánscoil na Trócaire Cnoc an Trócaire na Aaron Hardy. Mar sin de ruchlaí chundaí Chiarí agus taithí acusan ag an level seo ar 9. Chaid sin má in san Cluiche in Nuirí inéadin scoil na Rátha Christy an Omí agus cúigar nó sin ag tuiseachta nniu a bhí ag gimmar se barca cócaí an lá sin. Iad sanna géirí gáil ceann níos fearr na mar a bhí an Nuirí a gur dús caithfidh siad buachalaí gire a chansú agus Líreacht agus scola is deach agus áite ail ar dús an san Cluiche. Sama galóir cníalathe an seo in bhaile clia in gant ar fad, mór an doghí ag séidú an seo agus cáfte beag bhaile is deach an seaastan don Cluiche seo. An réiteoir a bheith an, ní fada na taiste leige na Ian Hawley ó bhaile clia a bheith istí agus a Conall súil ar cuasaí agus a stúr rudaí a Lárionad Parka. Mar sin de teir a bheith réile gáil an seo in bhaile clia agus na Ferne golastea in áit na sacusan simú an stíl a bheits ag Machaire ag tú san Cluiche seo an ag mé stíl gire agus stíl Cosí Machaire a tá mar chréanlaí acusan a bhaim ón tús má ar a bhean an ag Meánscoil na Trócaire a phríd agus fiche pointe ar an bhean acusan de réir na pointí agus iad fáil an chuid is fearr ar an rásara le linn chun imhaí. Ahrú tús agus díire tarlah miciú ní golastea Lárionad Parka, Daniel Kirby agus Ben Murphy, ionta láidir an bhairt acusan a Lárionad Parka agus Ian Harley, réile tús a chuir le cursaí an seo ag Leathcheannais Cornaí Ógáin. An
Meánscoil beg Lárionad Park and Shin agus Lua Murphy go Tíara Hantosi mar rinse ag Leathcheannais corn Igwari agus go Luan san Cluiche seo fáil jant in Shin agus Murphy nói aithanta agus é láidir brú Hantosi agus Shin rinse Shin an céad Jeis Pádraig captain na Fernie Chunk agus score of Lachu the Meánscoil na Trócaire. Agus again here seo agus Neil as well he may Forbartha go comes to Cana mar sin first dá ach céad 40 den Cluiche seo ó Pádraig Donny J Courier up dá Creiste agus an ó na sire go mar is Conall really go seo a hang see the Bruceus Mocha Lárionad Park Flash first and sin David Sargent Capuinta Shanril her nói bhaim in san Cluiche seo in san Coláiste agus tuí Tráchtaire agus Líon Freebrúin agus an caution seanta an sin ó Rian Collins an Tráchtaire agus an G Halbuí an sin. Meánscoil Trócaire Giri é chun beo agus a bhógú gasta Gavin Casey agus Rásca tuí Giri Spás am siú an tosaí an bhfuil fáil agus sásta go le Rásca Cerbí a Lárionad Park Yard agus sinna hí muid cúgur jeag number sin Siar chun na leithróide do Machaire Rátha agus iireachta teachtú Gavin Casey sníir mór fad a míte chuteach caiid ar a plé leis agus deanna Machlaid ínta maion sin láha sáhailte agus bhil sin é go gasta más an chuú agus an réiteúir sin ará baríomh coscéim na ghlacha an sin agus dar ónéal faoihrú teachta mar bhilúin sin the Meánscoil na Trócaire brúíontach agus bhil Jeis ag Pádraig an céad scór den Cluiche Leathcheannais seo áil Ceanta go maion an éirí seo agus go héifeachta thar an trasna agus an céad scór in san Cluiche seo agus mu deabhhaimite in san céad le agus ríist Líon sé grúsús ar an cic Jack Machlaid fáil Jimmer agus a win Príomh na hÉireann deire fada leis agus lábh láidir leis Lárionad Park an sin ó Tomás Kennedy brúb milsine ar Machaire teann sé go maiid agus dar a thuirí agus Pádraig na Lárionad Park le codú a thuirt Doherty a ríist agus básan is sin san lár Machaire ar an nonsaí gabh Machaire ar an deasóg an chun seo bhain an crinne aige tá agus sin freigra íonta freigra spreodra agus díireach ó chas chun go Machloscín sin. An céad scór do Machloscí a gabh Machaire na fuair an scór sin agus éistin agus sean Machaire a bheits buíoch den scór sin. Leithróide an mí ar an tíomhlína steag an Conall leis agus an céad Jeis de Baile Shelfa ail Gé teachta agus túhaine Rátha an tosaí agus Lárionad ar ail leis an ruthir a bhí deanta aige Gavin Casey inis Tomás Kennedy agus inis Machaire Rátha Jeis Achasan agus na líne sin chuir a thar agus trasna an daithir a cuaig acu James Fisher nye Bruceus am lína lán cúil agus inis Daniel Kirby blue for each far more larger agus ag seaasú in áidir níiad an thuirm acu Áchras agus an cosint sin deanta ag Machaire Rátha chun an G Halbuí sin dhéanamh agus is cinse sin an tactic a bheits acu an seo in san céad lea. Ríos seanna ceis bheith cuair amach inis agus an léithreút ó bhógó amach bug beidir níos scuiste nó lína lán chúil. Tuí agus éistin an bhrúil Machaire an dúin leis an can sinna feicú suas Pádraig go cían agus bíonn de críad a bhéal nuir an lína lán chúil sásta a chaithú hartan sin ach chumas acu agus inis ag chailse agus iad a gurí a bhóga frísna lága gerid agus céanna deanta ag Meánscoil na Trócaire
Níargaí Badger, there's a kid couple of one with you. Then Cluiche Shaw, and while you're nabbing Shaw, while you clear. Jeshinish, Machaire, Brufreed, then Barmac Sheehan. There's a reach Dalla, and Leathcheannais Tucker Hugh. And Darren Cunta Hashin, Paddy Lean, Don Galore. Agus Anchin, Giri, Pádraig the Horch, Vincent Cushion Shock. Reading O'Shea, Giri Harrison Bay, Steve, Raymond the Carnock at the McJanu, Togi reached Gavin Casey. Machaire agus Galore and Ish, SD and three huge shot and Far Gaku. Agus Blue Chak this Jahanish, Blue here is a Hagen, Meánscoil na Trócaire, Johansson Lashaw, Brendan Meehan and Ish, agus Gary was Jack and Dorishin Dridged. Achur Saldi Rashta Rish, David Sargent Machaire agus a Handinianish Job the Janu Ohi on the Cossenste Murphy Moore Simul Galore Gershin Clagan she is Shinny Annan She Gary Blue Free Jerish Ben Murphy Ruhri into Jantic Ben Murphy Lashy and Murphy torch from the shot Murphy against Cool Love watching Ben Murphy Jira Larna Parker Ruhr into Jantic a Phrygian Lar and Doris Foscal Sears at the row Fodge Hella the Ye her Ben Murphy against Craig Countess Ja against Cool into Fodge Lua Che one with you instant Hella can show Shouldn't counter Julian the Machaire Larna Parker, Kirby agus Murphy agus Craig Ianta gan Ruhr a rinse Fries Larna Parker Tráchtaire father fad Machaire nish Fuivru Tui Shin Culture Mahaku Paddy Lean Giri Conall number child must feature Shin Passy into Tugas Jado Aaron Harty Chat the Mahas ever Halesh Lean Arist Skillul Galdar and Leathcheannais Sky she chat more to Irish agus Spas aga and here show Curhas Jahugs McFly more because Jashinak al Irish more Han chance Grushin go Haran Trasnan to McFly need to order fad because Lawa Sawcha because Anish Machaire Kai's chat more Hugs Fragra Horchinish Watch your Inish because it again beyond Evelina Murray Gullisja in Zanya Hugus Cousin Yanu Kalmaki Janagamoy Hunchuntu Malesh Galore Hart from Danish Meánscoil na Trócaire to Guy MacGyver and we Galore Splash Agasin Chackas Jaga Gurk Gustara Doherty Inish Kirian Splash Osculture and Tiva La Pádraig Gukian We torch Taki up to Nina Land Pool Dive Talked to Hassan Conya Lesh agus Cahi Meánscoil na Trócaire Shasu and Arjanish Jer Shelafon the score Curhas Jahagus and Kunchin Creekney Haran Trasnan agus score Harvey Effecta a Chactas Jatawara Hanchin. Dan McGonagall and score O'Dara Hanchin agus score of VDE. Shoulder Maharist Larna Park and Capu and Shinner Doyer Fado Tomas Kennedy Giri and Arjig Giri Brew Huntossi Alex Tui and Shin Huntaki after Horchdaw Tui agus he and agus Pádraig Haran Haganama and Octor and Kivlin Shin Tomas Kennedy agus Lawa Doyen Shin Larna Park as well and kid couple of moments then Cluiche Canish the Hera will come on the Mohisa agus goal Meánscoil na Trócaire Gon Caravale Adger and Shaw Tashin the Lua in St. Cluiche Canish and the another Martamion into Egg Machaire Ibn Chit Gacrui Tashin the Ackley on a Muchin free to Baudog is free to Creve Corn Vickery Kaisha Chak Douglas Cousin Shaw Oscar Chinish Turlop McHugh Shella Tuggy Rashed Meánscoil na Trócaire Paddy Lee and the Steen Chin double go crew agus G Hal Wujanta reached dinner be Huntossi here Skashi de Conall Confada o Gavin Casey agus Giri Billy Doyle Feco Ma
Doyle agus takeíocht the year brúhan tosaí Casey on ar nói Chan sé leis sían chuinn sé sealamh Billy Doyle agus a titim hantalú an sin Machaire Rátha agus a rééis an cosint agus daróníal ag seaú an argin sin sin sé lásta an seo atmosféríanta lá mór den na sconn agus na gasraí an seo I mhaile clianiu Pádraig Harn fardún Gavin inis Comfort agus Paddy Leon an oberjantic Paddy Leon Captain na Fernne agus é Níos móna feicáil in Ias ag a híana inis na mar táhan tosaí Gavin Machaire agus Meánscoil ó Machaire Machaire sé Birch a bhúlú a ríist Alex Tuis a Trócaire agus teanta go maithin sealamh a Conall sin Pádraig go hían agus Machaire Rátha géad túsachair a ríist the rudí oscail suas Cluiche agus Finbar McShean ag teacht fríd inis gan gáil sílamans an cárne agus lúbú háirtin sin McCluskey teanta go fíor bháir sin Róhan na stíon sin agus inis deis brisú má thar hansaí inis ag Meánscoil na Trócaire Pádraig go Hallarn sásta chuú siar píos a chun splásaí anú agus inis Paddy Leon Pásaíanta trasna na parka sin pásar dói agus Brenda Meehan is dehanis agus ar an drothúr ten sé sinna má ar fóríl ach an pásin ag Paddy Leon trasna na parka an sin dóchréis ar fad agus bhíos agad cadétar bhíar an sin aige colú agus an léthróid tógaí aige hana sé an pás agus gur é thuirteach ínta skillna agus pásna mar sin aice eile an farc Bristol Lárionad Park agus bunte go dearú ag go Hallarn Éistela tá sé de móid Comfort ag teachta má agus rééistela seo Murphy mór a Dolfrid an lár Ben Murphy an dig é a stopú tro fásta go dearú Ná McNichol an sin an an brunta na sin a Hogan Tarrant McHugh Cal McCaig stop níos letha go níon airdas curtha leis an sin Gavin Casey agus an réiteoir Conall súlar sinnaí an Harley agus rééistela do mar rud go ruid muid gurú Machaire Rátha cosanta well buhallí trilí abalda bheith cosint go mhaith Colm go McCluskey inis bheith chuid teachta máthas Paddy Leon na stíige stop a chur leis Finbar McShean McShean ag teacht agus McEwan fan a hunne fásta Machaire a rééist agus an darna chulín fáte agus an seo agus éisina tógáin na cahan seo agus na fragachtaí fásta ó hiú na scórna de agus an scór fáte agus an far a chud bhailín na scríne agus far a bhí ionta fásta Ho gradam leich na hemmathe Leathcheannais cornvector agus sin kick am Harvey Cluiche. Seolta January seo Sean Carker agus a géirí chun fada úsage. Paddy Leon agus ag fantastíí an sin an éirí sin. Machaire Rátha sí teachta má leis. Splásta a tíbhile den farc mas féidir sin amsú. Doherty for na Latha Sheriff na Shaku agus Finbar McShean Caisiad na sé bu má hasan Conall a ríist Dar McGonagall ar fáil fan a hunne torch fan íar a seo tíomh an mí den stúa agus an íar sin ag tiite miste an láha tuirla McHugh gearú is teathar na chúil Pádraig Harn ar fáil fan a hunne Harran agus na láha agus é go má when you dahead a go get Jerry. Well, an anion and Cluiche yeah, Coláiste Pádraig Machaire Rátha Lewins and Cluiche shot. Ní iad híana a hocrúiste agus is léir
Nar chuisi sin iste nó Machaire. Agus ní tridirás sa Cluiche seo. Darrell Spás ar an tíh eile an farc go lúd an immertear an tíh sin den farc acu agus a gcéir lúb hart an isis. Agus dé sé cruthú Spás sin dridte go maiid. Ag Meánscoil na Trócaire a rístelle. Rátha Ebritain Sky Woohoo. Dar Dahardy agus Mark McGurk. Smuintje for Duda. She getting Spás Oscar Susa reached. Some passion Tugama. Lárionad. Kevin Barry Mullen and Hogan for the shock jag. Agus Darragh McGonigal. Meánscoil na Trócaire and Foig na Huio. Na Cosinste. Agus Naomh McNichol. Agus Blinche Malcolmoy. Gavin Casey agus an Jessin. Agus an Shella Bunche Ega. I don't chassu an Arja Shin Janta go fear way Ega. Agus Anna Vrug Chactas Chat. Agus Anna Vrug Chactas Chat. Hold her on the queue. Agus Janta go fear way Ega. Agus Rishin Gushin can pattern in the face on. Instant Cluiche Shaw. And the Fernia Cosanta Cudgeway. Exegiri Goller and Rahansi. O'Heal the scorn and it. Pádraig Haran. Fardún Gavin and Ish. Gumper na Leathcheannais Hantossi. One Spás is the Ish, the Waharaha. The Cahamke, called Carhula Crusion. Agus Turlup McHugh. Maharaha, Sasta, Agus Comperda. O'Heal, Nishtila Pelashaw. Jessin Ishig Darrell Pass, Gerrit Tuggy Inish. Agus Darragh Dahardy, Brew Freeze, HÉireann Kitto, Kunchin, Ishel, Agus Rory Kennedy. Sasta, Glaku Lishin Kunchin. Kaishin Vek Kulama. Lishin Shellavik Chatama. Lord Everhanish. Herchu. The fans call the Trócaire. Birch, Bejer, Hunt, Hosiaku. Alex Tui, Machaire, Daniel Kirby, Leathcheannais Tugga, the Aaron Hardy, Agus Ras Coshe, the Hinox McIver. Shasun Arjun Jin, Agus Tarantern Ganzi and Chin. Agus Paddy Lean, Jeshella, the Lean, Sasta Gularash, Galarna Parker reached. Actual Gavin Casey. Casey explained you. Brew Huntossi hÉireann after James Fisher. On Huntaki up the Horchdo on T-Valley and Fark. Freezing Alawa, Ray Sean Cockery Chact. Jared Higgin Jared. Alawa Liggin Sheas Agus. Taishit Gularash Agus David Sargent Agus Tusakar Arish Deshin. Glue Shocked Ularna Parker. Ben Sharp Sasta. Chact Huntossi Foster. Kirby Moore, Daniel and Ish, Brew Free Jerish, Daniel, Leshan Leathcheannais, Taki up Donald Sharp. Agus Tui able to Taki up the Horch. Tomas Kennedy, Leshan Ira Shaw, Steel Galdega, and Crinishin, Cluiche checked him up. Agus Cluiche again be in the Muir and Shin. Agus well, Sheelam and Muir Gerta hit a cool Gavas on the Vans coming Trócaire. Agus McCaig, agus Sean Marty Lockhart. Agus Sasta ní an Cúlshin le gan iste Lúan san Cluiche seo. Cúlshin ní sacrú síos in san Cluiche. Sin go lór. In san Cluiche Leathcheannais se go olú. In scór a bhíon na cúl funse í éidir cúl a bhain. Dó Waharaha. Paddy Lean mar sin. Hón talú seolta iste heige. Agus Crin agus Harn Trasna agus scór ionta heile fáilte ag Paddy Lean. And Darnacon fáilte aige. Agus bhain tíar ríist ní cumas scór le aige. Hón talú. Agus Jack McCloy. Gas to go leis an kick him up. Gary Rayna agus glue shot on Mahasa Kora.
More na fáil. Johnny go méir go fad leis ríist. Láhí into her ríist Daniel Kirby leo. Sin go fíorhhaid agus an airde agus a Kerry. Tomás Kennedy fico más an pastor which Kennedy Gerus ja. Kennedy go fáil agus Lárionad dói agus ar an kitthog. Curthas ja agus an Cnoc go ma. Agus 4-0. America go gur David Clifford to give na dú. An Commentator air. An stíl at hega fósta. Agus té McDonough groáil leis an bheith. In a Machaire the Clifford fósta. Cuma iontach Tomás Kennedy. Capuchin Daniel Kirby reached a Lárionad Park a bhí ar ósar fad. Machaire leis an Cnoc gur MacGyver a fico má. Agus Ógáin sin ag teachtas Sathairn a bhí McGonagall ag Jared. And this Spórt agus mas féidir é go gasta. The Jesh fan you score McGonagall Friedin Lár. McGonagall pass tuggy to McHugh and this Jesh fan you cool. Ag turn McHugh leis an iarracht. Sáilte agus cos leis a ríist. And Leathcheannais conas Jack cos leis ag Jared. Insan langa to Rátha ag Jared. Coolíanta agus héad a teacht Friedin Lár. Turn McHugh leis an céad iarracht ag probably hard to stíon sin agus cos curtha leis ag Jared agus éis Jack insan langa. Daniel Kirby reached the Lárionad Park. Pass Coláiste gaunt at Hogan sin. Agus an éithreid buggy aige. Ja, chúl ar dói ins an céad leathan seo. An Baile Cluiche. Agus an féidir le Machaire. An éithreid bhga gasta. Agus gan le ginste Meánscoil na Trócaire. Cosantóirí a chuiriste. Only been Jesh on fáinne scórna agus sin a tharla. Díreachan sin. Agus an cúil sin Harbheith táhacht a dóibh tá Janet. Arás go David Sargent inis. Agus Gavin Casey. Casey in de comfort a chur néhráid. Lubu Hart. Ben Murphy. Now McKee go get stop a chur leis after be a genche. Sean Corkery inis. Agus inis Ben Murphy. Murphy a giri brú fríd. McKee a shasú. Agus giri stop a chur leis. Jeshin is fáinne Sean Corkery mas féidir Burgess tís na sala air. Bucky arás to reach go James Fisher. David Sargent reached. A bhí i grí lár na glúiseach do sin. Pass na uire. Halloran a reached. HÉireann na carnach McCloy agus lámh leis. Stíon sin agus Turla McHugh teacht am leis. McCloy a bhí búilte an sin agus buíochar ó Turla McHugh an. An sin a winter ash agus well an contar teacht is deachón le ar a yard. Halloran. Agus Machaire. Ní do buíoch na dehaisi sin is deachan san cúd. Leathcheannais Harbheith sultwar an seo. In Baile Abba and Baile Cluiche. Agus an daran. Ní cúla Highlands an céile. Shelfig Machaire agus McCloy. McHugh Moore ar an damage agus ag brú Friedin Lár. Don chúla fuair Machaire. Rian Collins. Traslan in the park. Giffen bar machine. Rastrish go Dara McGonagall. Spásanish the Gospel Suez. Dara Doherty. Rastrish Kaji. Dara McGonagall. Giffen bar machine reached. Mark McGurk Lewis the Coláiste mas féidir. Won't you Fanníach den sin. Pádraig Tráchtaire. Anna Vrú sin agus Daniel Kirby sin beidir. Contra José Vrú up. Buíoch nar héidir ná dogan sin agus íon Harley sásta legus do cuasaí go right. Alex Tui inis. Agus an pás sin. Pádraig agus a can be Pádraig. Here Tomás Kennedy in sin a bhí Burgess tís na sala air. MacGyver agus Machaire inis fan bar machine og sin súla don a postí in sin agus Turla McHugh mar a ggéarna agus Pádraig Tráchtaire tena go móin
Seach am leis an éhoid sin. Meánscoil na Trócaire inis. Agus déis inis agus go leor stí cosint dóibh. Agus Machaire inis go leor marí hart fan daithir a cua gácu. Agus caiise teach am Machaire leis agus Machaire túsa chur. Agus spás amsú agus an spás ar a tíbhile den farc inis. Drá fast, tugaí in sin an mhac mór agus tehann san corneal. Shelf Coniega. Sasta goal agus dar O'Neill for Goma. Pádraig go cían ag teag. An take up the chur fáil. Meánscoil na Trócaire ionta dóin in san cosint. An íorc sin ardan san éir agus na láha leis agus sin capú ionta an sin ó Tomás Kennedy. A caiite aige go dearú agus an réiteoir rá. An kick sír sin. Agus an kick sin Bronta agus an cun sin. An goal na Machaire. Tomás Kennedy is tíon sin. Láhar dóin san éir. Ní bheith sé hían. Rá háasta leis an dóid ar chríicní cursaíonn sin. Mar tugann sé deis eile do Machaire an seo. John Massar first, Gira os cór na chúil an seo agus críicnithe go maith Cormac Óg McCluskey. Sé bhfuil mu chest fiche inis. Insan céad leach an seo. Agus an teascan dus go dtí seo ón na scoláirí. Rory Kennedy. Gerid leis an cun sin agus Sean Corkery. Mu sios an cun sin a ghlacad an darna thuair. Casey inis. Alex Tuohy agus Sásta go arás. Corkery. Daniel Kirby. Kirby agus Murphy. Ínta láidir Lárionad Park má bhain siad spás agus caithí. An céag agus Doherty. Stoppa chur leis na gluaiseachtaí an tosaí. Pásáil íonta deanta leis an cosan sin. Gavin Casey. Ag déir an cin sin a bhaint agus stop chutha leis. Bucky go gasta agus Kirby a réist agus inis. Murphy mór teach fríd an lár. Bra leis teach an tosaí agus sin an cosan sin. Fáil deanta. Agus Murphy brú an tosaí agus Tógáin agus a chur na ceisní. Agus ag déir nar hagann sé fríd sin Jackar stoppa chur leis go dealacha. Agus rud a chrúdníon. Deis eile dó. Agus Amar B. Ben Murphy brú fríd an lár. Cruhíonn sé an feibanna an seo do Machaire. Agus nuaí choráithne ar a chéile muoin sin. Paddy Leon rééis deis eile de Paddy Leon. Forras go leor bhar atá go commas a chéarna. Sin críochnithe go maith ag Paddy Leon a rééis eile. Tríú ceann fáilte aige in san cléile Leathcheannais seo. Níos cumbraí de chéile a ríist. Machaire agus Jackar go leor maithint tú an amana. Nígurí den neamsú hiú clean na máta agus well. Námach na go faoi hána bhrú a stíon sin. Agus contact sin. Ní sa mar hiic sé grúá an háirtaí is tíos sa chúlar. Agus cóchongra chéarna. Scóráin Badger agus glúiseach eile in san céad leathan seo sular déan siad is dearthaigh in san seomar festis. And get the skill in chin on the Sula Horch. Agus Rian Collins ag brú an tosaí. Machaire agus Pádraig Harlan na Giri seo príomhnú. The score agus glúiseach to bhain eile Badger. Ben Murphy Sathairn Arger agus an fosins deanta in chin ach rééis eile go mlí Rátha. Agus an fáil sin deanta an tíbhile den farc. Agus dar McGonagall teach an tosaí. Hogan deis eile do Machaire. Bommach a bhain mar sin dam. Cúteamh breise an seo.
Insan Céile. Níor mór. Stoppi sin Insan Céile hanseo. Mar sin bomuid bhain a bheith son. Agad ar an dálan. De seala. Ag Coláiste Pádraig. Sin churthas de íireacht dínta churthas de agus golama. Ar chlé agus ar fórthaí. Agus Coláiste Pádraig brú suas inis. Agus a duine pickú imróí suas sin sin. Agus Rory Kennedy agus Kennedy faoi bhrúin sin. That's going to Trócaire. Badger, íireacht a bhain eile fanne scór sula déan siad is dead an sas. Gavin Casey. Go fada leis agus I gcurí líon a feicú Machaire na carnaga. Mas féidir leis na láha chuir leis deanta go maith heige siúd. Chantú was dead, Pádraig líon leis an íire seo. Blochaid an Sky seanta ar an íire sin. Agus an réitóirí an thailí ar gohfuil sos tuideag na gasarí agus na scolarí. Agus iad a golas dead. Don sos leahama an seo. Céile Harvey Saltwar an seo. Ó bhaile nabba an bhaile clia Iachúil Insan Céile. Agus go tíre an cúil sin a fuair Ben Murphy. Mar buachhainte an seo Insan Céile. Níl mór nádrathú agus iad a golas dead. Hiag na siomra féistis. Leathcheannais seo. Harvey Saltwar ar fad ach is iad Coláiste Pádraig a had na fan tosaí ar chláir na scó agus iad a golas dead. Hiag na siomra féistis buimiid ar ais le tuilliú agus leis an darna lea in níon bhrisí seo. Machaire ar an nonsaí gaf Machaire ar an jazz Hogan chun seo bhfuil an cruinne aige tá agus sin freagra íonta freagra splódra ruthíonta deantaigh Ben Murphy leis íon Murphy tuaid faníir seo Murphy agus cúil luamh fáteigh Ben Murphy díreach ó lár na parca ruthir a hí Meánscoil na Trócaire seaasún ardeanais de seala fainne scór churthas de agus an chun sin críicnithe thar an trasna agus scór Harvey McCú inis de fainne cúil ag tuair McCú leis an íireacht Sáhaid agus cos leis a ríist an lehaid churthas de cos leis ag Gerald Insan Langer de Rátha ag Gerald cúilíonta Oh, that's their basement, wasn't that was Campaign Mountain, wasn't it?
Lárionad Parca de Meánscoil na Trócaire Cnoc an teoch in san céad leathabhí mar buachmhainte fad an seo. Culín mar sin adrathú agus éireann sna seomra festis agus muidir dúil le darna leathan seo le feirme cé a Ráthas Hontosaí go Leathcheannais corn í Ógáin. Áit ó bhfuil níomh comhainn clár móris ag fannacht dóibh agus beidir. Gongus deach an Cluiche Leathcheannais seo le feirme cé bheits lá ar na óhór don na scalaí a bar a Cnoc. Agus éine Coláiste i Lárionad Parca agus an néróid catches teat an darna leathan seo agus hÉireann ar dóin sin ó Murphy mór. Golfríte grúfiís Lárionad Parca trúr Sathairn an ras cos seo burn Murphy agus gan agus ar fád deanta an sin. Agus sin a gcónaí an contairt agus ben mór for Austin de Stack agus brúfríd Lárionad Parca. Díra chun caiúas teat fáte ag trúr Sathairn agus rud a cruthíonn déis de fadilíonn. Éireachar ar chóscór an seo. Trícinn fáte ag Pádraig in san céad leat. Agus an cún sin seolta críitnithe agus an réistan san darna leat tháinig a chur a ríist ar chláir na scór an seo in san darna leat agus éad a cofa mún seo. Agus muidir dúil mar sin de cibhlann seir dóin seo in san darna leat. Go a chudeamú teach amán leis an léithreid. Seolta amach agus crinn galóir agus dar an neamhann sin. Sásta frag fríd leacu an chuh amach. Coláiste Pádraig. Sásta Ógáin leis. Pádraig Háirn agus teach go mhaith. Stíonn sin sa Trócaire. Billy Doyle agus Doyle na hasíon áit Conall bastable. In san Cluiche Leathcheannais seo. Ahrú eile bhí deanta ag Coláiste Pádraig. Rhythm chaiúas tead an Cluiche seo. Kevin Barry Mullen agus tuiseach den áit orm dochirdaí. Portánún agus Bortú agus Chantú leis agus tí Howell Lárionad Parca agus ras cosisiir dóin seo gandin míhin agus brúth Hontosaí. Míhin ag Chantú rás áitiúil takeíocht ó Pádraig ar an cetóg an cinn seo. Seoltaiste ó Pádraig agus cuitlíonn sé. Agus fórlíonn Meánscoil na Trócaire agus Pádraig agus mítheasta lei sin fáirt thar a bheith crinn de gra. Agus níl món seansaí in san Cluiche seo. Agus mé buí ghlacu le aithnead a thar fáil dóibh agus caithí sin í anú ar náid. Capú íonta sin an chuig amach. Dar McGonagall agus dún mar lean thosa agus ag Chantú rás de ríis go dar ónéal. Naomh Nicol agus dar ónéal agus Martínta ar a bhirt. Ónéal dún Gavin ar an léithreid chuid mhór mar a bhí fan bhar Machaire. Baile agus inis Oscail suas a Lárionad Parca Pádraig Háirn brúfríd Pádraig Háirn go leis Pádraig Háirn leis an éire seo agus scór dóid a bhuiimhre sé Pádraig Háirn agus brúfríd agus críochínta. Agus suncan sin láidir máil inné an scór sin. An réiteoirí an thailí Coláiste ahan seans inné sin. Ní duine ag na dribláid. Réiteoir a gimpí ar na himraí go ar leis. Scóiríonta ó Pádraig Háirn ag brúfríd Lárionad Parca agus an léithreid an mhaoin sin a ríist eile. Láidir an sin. Díag agus Liam Collins agus tuirteach na ciú Forbartha Contar se agus brúfríd Lárionad Parca ríis pás tóiste tugaíos deachan sin agus ag ar Cathal Macloscaí far a fuair an cúlinn sa céad leat. Agus ag go fáilig tríd fan a haine. Cé sin mar fóraí agus cúlinn sin a fuair. Háirn is garan de firníonn seo. Trócaire agus éad géirí luas a chur leis mas féidir. Béar Ógáin ó dún galóir. Casey as tóiste tuga is Doyle agus
Coláiste cinnte sin ar dóil Pádraig Líon cinnte na winch. Líon ag tiúntú is dear an deas aganis. Pádraig Líon go fáil. Tiúntú ar an cit aganis agus Coláiste dear agus sin scóred in Skyho Pádraig Líon honna iad a chormú an seo. Agus skillar dóil. Tiúntú balla hawain, balla hala, cosa wain go cosa agus é críicnithe hár an trasna ag Pádraig Líon. Agus maithidú go gaiisiid Pádraig aid ar a leithróid níos mó in san darna leathan seo má tá siad chun áteile in san Leathcheannais ahrú le deanú an seo idir an dálinn agus Conor McGibney ag teachtas te agus McGibney ag teachtas te an áid sílam ar an Hardy Tíomhlín leis an cinn seo agus capad an skyhan sin fáilte Gavin Casey. Tíar am áns camel hana sé trasna na parca agus sin láha íonta leis. Cad an skill an seo, tá learú na buachaí an seo, na maiile an Abba an seo, Trócaire din san Leathcheannais seo. Kirby Sásta go ráiste agus an éisiú ríiste eile Bran Murphy, the Jack Breed, Ben Moore. Buhan tosaí agus a réiste eile stop curtha leis, Rian Collins an sin, agus iad ag dridim an dara sin. Agus Murphy ag iad blue fríd a réiste eile, an conta Seánach na Feidir le Coláiste Pádraig. Seasamh an airde agus gan fam ná hort. Feidir go dtí gláfa an sin is macdú. Coláiste Pádraig inis. Jack Fried in ar láb láidir curthan sin ag John Corker ag iad stop a chur leis. Tuair McCure fáil. Coláiste Pádraig. Aitheanta den aclaíocht agus an suíon eile tá deanta acú le linn chorn Vickery. Churú céist orthú in dhéon cluiche sin. Méid sesiún a bhí deanta acú agus Sean Marty Lockhart ar go hart fa céad sesiún tríanna le deanta acú January den chríomh agus den comanta sin. Agus an scoil aitheanta mar fuinse ionta tábhachta in nire ó híon de Paladin. Gary score am sin is agus Glúbo Hart Finbar Machine leis an éire seo agus sin scóir ionta ó Finbar Machine é Glúbo Hart ar a Gerald leis an pás a Hogan agus scóir dóid ó ever a Jack Finbar Machine. Parker is agus láhar dóid capú ionta Gino Pádraig Harlan ag Blue Fríd McShean a ríist. McShean agus a géirí takeíocht ail ó McCluskey leis an éire seo seolta is te ó chormach ó McCluskey agus an cion sin crinn agus há an trasnan ó chormach ó McCluskey agus inis tá an cluiche seo maithíonn tú tíar a go fointe card agus a go teach card. Agus capad an skythe ríiste eile ó Pádraig Harlan na Lárionad parca. Coláiste Pádraig agus iad get hantásaí inis ar Meánscoil na Trócaire. Go gcónaí ar Pádraig Líon istí agus ar fáin as cónach chu maithíonn tú go deis a gcónaí ag buachaí tralaí ruthar inis ag teacht ó Ógáin ó James Fisher agus an spás a gasgus fan a honne ginne agus duine ail deir in na pásan sin nach ró an nes ar na hantaí Coláiste Pádraig ag teacht amach agus cahamór Machaire go Blue Fríd géirí takeíocht ail ó dara daharte pás amach go Pádraig Harlan inis deis beidir fanne cool chuthaiste agus chutha há an trasnan sin ag Dara O'Neill agus inis tá Coláiste Pádraig ag aitsilt. Tá sé níomh bogu trí cinn chun tosaí ar Meánscoil na Trócaire agus athraithe le deanú. Siad an ó sé Bhaine Stewart Meánscoil na Trócaire ag deanú le athraithe sin ifir a trí dréig chumach basketball agus é ag teachtas te in áit Billy Doyle a thosaí in áit segasan agus maithíonn siad inis tá ag deanú Góil an brú an
Balasacusson, Fried Corny Worry, First Galore Laku, Van, Fihe Punche, Viona de Rian, August and Rasa or Fad, Vincent Cudges Mullen, Clay, August Capur, Doyala, Steel Arda Parker, O'Cahill McKeag. Momentum or Fad, Egg Coláiste Pádraig Inish, Vincent Kate Trevshit and Darna Leathcheannais. Dara Doherty, August Turra McCure, August Manco, Chanta Aku, Horse Spas, August Eric Chad Fried, Maratanish, Thomas Kennedy, Kennedy Moore, Ruharenta, Chanta Agason, Gafoil Lashella, August Lad, Agason, Brew, and Chinnagas Griffin, Marshana Woolley, Machine, Shasso and Arja, Chanta Gafino, Hime, Machine and Chin. He make a Rugolo or Chanta Hega, Hard Wallow and Chin, Thomas Kennedy, Chartama. No bird fat Chanta Hega here. Chin Paddy and Golga Gasalesh, because well, she Kerry and Chin, Sean Carter is Gilu. She Collarish, then Darna Hooer, Maratalish and Cluiche, Rátha, and Jerry Shackna Shui catch it. Conall her Doy and Joe, Sarnona for a honey on the sky like a stretch, fake where a steen Chin, Paddy. Can you carry the on Chin? Gasto, Hogan, scored here, Vance gun the Trócaire, Magic Fire, and some cash in towards hÉireann. Mr. Jesh, then Hemorrhoid, Ishkai, board, Sosa Glaku, for the E. Beirod, Durch, Sean, Martin Lockhart, August, Christy McKeag, Steens, the Chummer Fest, Shiglahama and Chin, Sploder, August, Fuiniev, Le Coláiste Pádraig, and Darna Leathcheannais, Comáile Crinnis, Oscor, Nachul, Shinka Janu, and Defer, Kaisha Kurama, Meánscoil and Trócaire, Bruce Suez there, Man Cogan Chin, Darna Leathcheannais with the Shinaglan Suez, August and Tau, Le Coláiste Pádraig and Chin. Collins, Sasta, Gullarage, Dara McGonigal, Dara Doherty Inish, McGonigal and Fanach the Stee, Lárionad Parker, Ray Amshu Huntossi hÉireann, Naomh, McCure Jack, and Tivlina, McCurish. Coming Trócaire, Coláiste, Foig Neffel Cursey and Joe, Aaron Moore, Arnie David Denson, Darna Leathcheannais, and Lewis Jack Fried and Lewis Jack to Machaire, and past Tugger Ash, Coláiste Gullarich, Gaji and T-Valden Fark, Hogan Joe, Gajanaka He, Fear White and Joe, Dan Liggins, the Valerie Fried, Paddy Lean. There's Ga, Sasta Gulligas and Gina Rihanna Chamoy, McGonigal Arish, McGonigal Fried and Lárionad, Sean Lewis Arish, and Darna Hura Chant to Machaire, August Doherty, August Arash, Danish and Passion, Tugga, the Darna Doherty, August and Kunchin, Kitchuama, August are 4-8. August Nation, Steve Pella, Gafoil, Avaim, August and Steve Pella, Costnishin, Avaim. Innocent coming to the shot. Kai Gerald occurred the Cluiche the machine the score. Safu Jana, they Coláiste Pádraig, August Kevin Brian Mullen, a gimmick. August a chart this chat, and a hatch. Dara O'Keefe and Shilling Cow Danzi for Fiha Coig. Kennedy, they should kick him off. Huggas are each Kappa we hint at Janta and Chin. They go hollering. Hollering to and Chin. Joe Corkery and Ish. Larger Fried and our egg. Gavin Casey.
Tui a Glacus to have Cursi reached. That's what a chuntu of Mahas. Because the election, because Bejer, Neo, Nachan, Jennifer, Gavin Casey, because Blue Clark Foster, the Diggin Gagahi, score am shooting shot. When she scored a shin Mastragan, Maglacan 2, Paddy Lean, and there's an eye. Lárionad Parker, Mahas, the Vans come the Trócaire. Troy. Lau Ian the race out, turn up McHugh, cap with the sky. Because they get a color eyelash. Nice to find the reach. Ógáin. There's a good English shot. Machaire home the lower. Yes, we could have Machaire leis and Leathcheannais. Dar the Hardy. Transfer in the parka. It's Darrow now. He's a blue hunt hussy. He's a half up to her fad. Rátha Dar the Hardy. There's lower Doynish. Cluiche at the end of Chanta, Gavin Machaire. Casey Jenna go and stop a Coláiste because they Vru. Because in Shelva Vru Ash Lárionad Parker. Dar the Hardy reached because Pádraig O'Keane. For Jimmer the Minner a Hyundai. The Hardy Jenna go moy O'Hana Chase Chat. Because they Naomh Ruddy Lakila because in this Jashik Mark McGurk. That's going to Trócaire Jenna go moy. Yeah. Janta and Chin to make Johnny or Commentator. Looking to Cursi because the torch Buntash and Chin. The Vans come to Trócaire. Giri. Vru because the skill of Tussie. Gaston was Vader Kai Tuish in a winch. Run like Jan and Chin. It's Coláiste Pádraig Johnny go fear why and Chin. Because the Jason Chin the Alice Tui and they Chin a winch run the Jan Chin. It's Coláiste Pádraig. We will in Shell of a rash taku. See Brach over the Nish. Go Lord and Shell of Aku and Nish and send down in her fad. Egg Fosco Suez Doivanish. Gonna go on. Passion of Horcher Ash, they're only on Nish. Sounds to go to Ash, Gavin Machaire. Because down at the Hardy. Because Mohin too. Gofada. Is it Genji Shaw right? Well, Coláiste Pádraig. And look the Reman Shaw, Slarney and Pádraig Carnagin. Vans come to throw up a joke, which is Thursday. You're so good. It's now when the funny of Kierna Agunish. Vincent Garnia, Ismodavi. Version Pager comes to which it's a Torer and Leathcheannais because of Giri and TSeabhaic Ash. Commissioner, because he Naomh Cursi, because of Giri, TSeabhaic Ash. Coláiste Pádraig Jennifer White, and TSeabhaic. McGonagall Nish, McGonagall, Lewis Coláiste, Taki up done for the Honey. P.S. Emerhard and Sky and Joe, Coláiste Pádraig, over TSeabhaic. Then Bar Machine. Took his job, because Machaire on the Gajera. Machaire lesson here, Shoulder as job, Shin scored in Sky. Gavin Machaire. And TSeabhaic Conyaku, Bucky. He will wind and fart, because he and Tivella. Imroy Tráchtaire and Ruher, Imroy a file, because in Dinny Cart, Gajera, Gavin Machaire. On the score, Shin Aye. Trócaire Ashton, Darrow Neil, Harvey Buick, agus on. Leo into Janta Egerson, Eric Leathcheannais. Coláiste Pádraig, agus he had gone more on Ulter and Shaw. Instant Clare Fad. Pádraig Harn. Jesh. Darrow Keane, Coláiste agus Luhan Shaw, agus a Gary Ben Chopper Williams Fager. Sharply Johnny Gafir, White Chasu and Arjun Chin. Question Sir Dio, Nam Cooley. The score the year, Vans come to Trócaire and Shaw. Alex Tui. Zamu her Janta Egerson, because Ubber, and Shelish in a winch. Paddy Lee and Steve Huntussi, Ermas Fedger Akai.
Liana Janu. Is a kind of soul here. Paddy Liana Attribute Janche. And Ish Ben Murphy. The camera of the HÉireann Park of Badger. Meánscoil. Agus Ben Murphy Dinny Hunchini Yana. Badger on top of Chinatega and Blue Hunt Tossie HÉireann Hanama. Naction and Con Carter is the guys who didn't allow Horchester Hega. Well, Bonus Chuck the Doy, John Day, College to Pádraig. Agus around the guy who didn't stop a her, the Ben Murphy, agus a Charles Fried and Ruhushin, the Kansu, agus the Shinjan to go my Alku and Sathairn her fan. Oh, she could shock the Inta, O'Darrow now. Oh, Bunter Lash, look at the Thomas Kennedy. Agus a Charles Fried, agus stop me drop. And Henry getting got a right ash. What you hear the me has to for the chin. You're on TV, Lena. Oh, he should go. Should he can't take a red chart. Liggin, done Van Hash to Shin of Alku. So the work today on a Paddy Lian, Leathcheannais Shaw. Father galore. Rahul, Heart of Bui, Hogan Chin, Egg down, yeah. Ian agus é fáilte ráis teige. Tá sé faoi tíh muidan stú ón na réaltha Iosithe. Agus teach agus ar fóí frustrathas. Meánscoil agus in Rory, Trócaire ag funte seo. Conall ar fóí acu. Agus ní mór deis na scóir a bhí acu. Vincent Donnelly. Jack agus é. Chanta, Coláiste Leathcheannais, Coláiste and kick him on to the edition. Agus kick him on Sky. Machaire, and the Vicha Di Sheriff Cnoc agus Nish. Meánscoil a Blue Hunt Tossie. The Steve Hunt Tossie are Sathairn agus Rúthar Janta. Sheriff Cnoc agus Shin Rúthar into Janta. Big Meánscoil more. Now McNichol. Agus Dara Doherty. They got a Weimar, Ohana Shestia, and Vince, Gortu, and Sinclair Canis, Coláiste, Evan Cleha, Agus, some more Shin Conta, and Rátha, and Jack a Tráchtaire and Shin. There's Thomas Kennedy, Catter as the supporter, Kennedy, on the Lesh, he and Taki up the year, there's a race dollar, Rian Collins and yeah, Harris and Talov, Agus, Rian Harley, Anya Sagason, Ensign, Yortame, Kincha for the Shin. Kennedy, a gumper, agus a Gideon Tridge, a Hogan, hÉireann, Ensign down in the Hanshaw. As well, Ian Harley, don't have a TV and Shaw. You could say, a kind of list of weird, agus better Baile store, Clock and Shaw. Ethan O'Shea, Pádraig le Rátha, Aaron TV and Shaw, Gullisja, Lower and Red Chorda. Carter Bui, Toga Egerson. As well, to Majano O'Shea me has to Fundoy at the stop Curher, Rihan Amal, Thomas Kennedy, Blue Fried, Agus Gershina Durche, Leshin Red Chor, Ock. Looking at Jiggy Yanu. Togi Gagasta and Shinna Dardal and Sean Corkery. Agus passing into Toga and Ish, Toga Choker and Nancy. Then Murphy, Agus Garus Jack. Murphy. Red Chor got Ash took his Paddy Lian, a short score. Harvey talked up. The Meánscoil and Trócaire, the Shinjanta Gamoy and Paddy Lian. The Gira Tashdini and a Horchester here on the score and then shot. Because when you Ella am shoot. Because well, who's Ella? Jack McFly, because Leathcheannais really don't pick him up. And Tama Belchaku Badger. Naisiúnta seo Naomh leis an seo fáin acliacht agus achtas an sin agus Coláiste Pádraig agus an mar sin ag Charles Fried le luas an sin agus Burgessty Sathairn Leathcheannais agus sin dhéanann an differ agus céadlas ar fad ag Coláiste Pádraig an Sathairn le ar fad Tíar a Hinton Conall, Iarach Dón Conall, Seolta is deach agus Níl agus Harn Trasnan
Johnny Gamoy. Agus O'Halloran. Lord Amma Aku. Darna the 3 front idir na Frinne and Shaw. Sean Casey. Gavin. Coláiste Gavin the Gularash. There's David Sargent. John Tom Tussey. Tomas Kennedy. Kennedy Giri. Cudges far eye. Ern McHugh. Agus Dewey agus passing into Tuckus Jackson agus. Oh wow. Explanation that got a race more. He and Bedge grow Tarrance Janta. Hagan cussing towards the engine. Gavin McIver the VSD engine a cussing Chuck as a Giri stop a her. The comic basketball. Continues in the goal. The Coláiste Pádraig. Zid. Alve Buich. Suggest out a dive. Chant them all Ashens. Free Fruinchin. He did the money more. Janshi Gamoy. And Pádraig Kian Amshu. Smash. Basketball of Zay Bruce Susan Corsi. The cover to her net right because Patrick in the going on. Oh, Finbar Machine. Stop Coláiste and Tallow at Lav Lash and Rachel Lav. Earl Right, Earl Tallow. Because man's going to Trócaire Giri. Go right there, we'll go to Gasta. Through Stephen Tussey, Carter, the Coláiste Pádraig Ganesh. Paddy Lean. Lash he and Agasaki of the Yee. Go over a child to Sean Corkery. They can see the Coláiste Pádraig. The Hemroy Shinakar is that in the Arch card. David Sargent and Ish. Makatui. Hina Gildinia Isle, Kivasti. Roman the Carnac on the Sfager. Danny Kirby is the engine. Fachi Gajer. They Chuntu Hart, August and Cluiche Shin, Curhas Jagus. There's Hinta Hinshin. They creeping here 14. Go well, took a chalk, and yeah, Cursi, because he's more free for Curse Jump. The Pearsonus, Condition, because Jesnishin and Taco score, Nahul, Alec and Shears, because after Ella the Janawaku. David Lucy the Characters Jump. There go, Gia the Jump, Huntossi. Lucy the Characters Jump, and that's Sean Corkery. Listen, take him up. Agus Capoe into Janta. Igmar McGurk. Queen Shaston. Trócaire Ashton. Nature the Gularaila Cursi. Tomas Kennedy. Brufridge. Kennedy. Pass Tugga. Gira Hulku. Kirby Moore. Kirby. Gafoy. Listen, Leathcheannais. You get a Bruce Jat. And Kirby. Kirby, listen here. Block out Janta here. Look at Nature Gadana. She done good. Agus Neil. Listen, Class. Agus in Fuishu. Agus in Neger. Shin Togi. Ig Coláiste Pádraig. Kick Sierra down Darlin, it's in Major Giri, Woga Huntossi, August Jashinta Hunchin, Dana Kirby Lash in Iraq, it's in Major Umlan Kincha, Gedana Shidden Blue, Toga Jashala the Hadilian, it's Kaichi Shaw Creek no. Padilian, Lash in Iraq, Kurhasja, August, Score Ella Eglian. Shell of the Mohin to Kekama Hatch and Chuck and Shaw, Hull Byron Badger, Rory Kennedy and the Bruce Suez, Suggis and Vinya Brescia, Horch, Hanadan, is Jahans Nicole, Lucas Khan, Shinianu and Sinclair. Took a guy to Duffy Chance and Ish. McFloy. Listen, Kekama, gosh. Fracture, Buncher, Contawak, the Coláiste Pádraig and Shin, Jantagamay and Shelf Island, kick him up, Ruddy Harvey Tau, Kaiser Kurmalash, Trócaire Rash. August basketball is chacked, one on Kunshin Ridge. Lucid and Ish, Anye chacked, then Vinci. August O'Halloran, August Murphy chacked, Friedel Larnish. Kirby at on, Leshneer at August Blockhead Janta, Reese there, and Virgin O'Larna Parker. August smacked Curhullo, August either chacked Fried, August Shinata Jana different nations in Darnell. Machaire free through. Because they get Jerry Hop with the skill of Lesh. Kevin she attacked this job.
Lewis gets trained in Johnson, Darla Hocker Rachel, a Kate on, Darla O'Neill. On a Hogan, agus Chata Malish, on Rútha, a Jan and Shesh, and Huntossi, agus in Funya, for the Tráchtaire. Agus Tugir Ash, agus Sergeant on, on a Winter Ash. Meánscoil na Trócaire, agus scored a year who. The Lord and Shellavach, a couple of bombs to Lewis, to E, Titchmont Halifax, Gobble the Hundas na Lawa. Tomas Kennedy. Kennedy Clagan, she has Kennedy, Slarnu. Punching the tower dog is a Titchmont Halifax and Shellavach, the Coláiste Pádraig. Pádraig, Yavli and Jake, Vishid, Leathcheannais, Corny, Ógáin, good hÉireann, Star Arsa against Tráchtaire. Conall the Machaire who against Funche. Pass the machine, especially Torch, and Jason Rash to Naomh, the Meánscoil and Trócaire. Ben Murphy. Kaishit the Naomh shoot the blue free machine Naomh agus sin Janta ag an éirí seo Lucy the Fiona get Jared. And here at the Tráchtaire as well. She fought the galore against Conall. Agus Conall got him on her 40. She killed her galore Shiniano, she cabo into Lárionad Park, agus a reached down and Sheena charged Fried, La Lewis, agus McCluskey, Akal, Huntossi, hÉireann, Cahian is Shaw, Creedy Hill a score. And score, she checked the shot, it's Curlaton, agus Creedy Hill, agus Bacha, it's Jahar Hula hanging in, Shinnick Darrow Kian, Avion, and Gerald Fagas, the engine Leathcheannais. Hogan Rútha a check Fried, Lárionad Park, reached Ella, O'Keane of Ionic and Gerald, agus Bedger, Ganyan, Shin and Differ, agus Cluiche Shaw. A winch, the Coláiste Pádraig, agus éile chuir Jahanson Leathcheannais agus an Shelvarach Dacu. Then Cormac Old McCluskey, agus Sasta Inish and Tama Vestame Janu. Reached and score sin, Aaron Rehunsi. Hig O'Keane, Harvey Tawak Inish, the skill and Cluiche Shaw. Cormac Old McCluskey. Dromanish and Sean Shaw Curtis Jahaga agus Creekney Haga Haran Trasnan agus Edgergashin and Coolin Arahish Fwachaga the Hina Vesita Sasta. Let's hear 30 seconds in Cluiche Shaw. Kirby reached the Giri Blue Free Janar agus Froster has a Chactus Jahagas Kill with all. Fanatama agus ar hiúil ó Mascail mar sin nach bhí tiny Huntalo a Jaron Red Short. Agus Coláiste Pádraig. Sásta go leor le seo. Ná chun sé ama mú. Agus iad san a bheits buíoch de sin agus iad an tosaí ar chláir an scór. Is there no Dutchmich? Tara where she goes eat Fanak, Achaco and St. Leathcheannais Hanafian, it's in the four. And Fudges Farm and Coláiste where and Wallingar and Jerry Shock and Shuri catch it. As well, it's in the winning come to sheer and he shocked to a shock. If you're rash in St. Leathcheannais, then the fact guy, and it Coláiste Pádraig, a vest and in a claw, Merla Isle of Park. Darlin, fucking joke. Giri cool am Shumas Vager, Fachak was the engine, Schultes Jahagas, Blockeye Janta Air. HÉireann Tallow agus McCloy. The Tumu or Leroy Chukas Archer Big a Funcha Shaw. The Coláiste Pádraig Tasha Sastilation. The Formas Vager, Winch. Dinya Najori, and Sanya Haradan Fark agus. Rishtan Meánscoil, and Trócaire Characters, or Laura Cool, Marlins and Cluiche Shaw. Dorn Coláiste Stíon Fisher
on agus Gerard Schultes ja agus Jack McCroy agus McCroy na lá saoil sin an taithí agus in tugarráist agus well na so de bhfuil rudí le deanú Coláiste Pádraig is go fáid gríthe cosint agus Murphy Chart Free agus Kirby a rís eile gurí ball hamsú Free agus stop curtha leis agus tiny a rís agus Coláiste Pádraig Gian cosint jamtó acu in ismálan san cluiche taking siad na tiglófa na bhfuil siad a gurí Géanú le cúil an seán san cluiche Seolta is deach an sin Scared an bhróg agus Gavin Casey Sásta leis an cúilín ag Gerard an le Mr. She get a full by Bruce System kick him up. Didn't be Coast Soccer, the Jack McCloy, far left Neil, attacked him up. Ian to O'Hare and kicking him up and Sinclair Shaw. Bishine, another Jerry, Shedge, Iggy and Holly, Iggy Ray Char, and Kelly Roof Whelan Shoyle and Shaw. Leave Pádraig Hien, Era Fark, and Neil Gullama, Era Fark, and Kelly Rayanu. Le Coláiste Pádraig Machaire agus well níl muid glá eile Pádraig go fáil ach tá ní Pádraig hían anseo ar a farc I maiile Abba I maiile Cluiche na cúil sin a fuair Coláiste Pádraig in san darna a rinne an differ ar fad an cuntearna ag teach ó dara ó cían ach go rís teaspantas ilte acu ar fad in san cluiche seo iad sin a bheits a go hontosaí agus áit buinte go maiid acu anseo ó maiile Abba ag Leathcheannais Corn Ógáin. Dá jai atá agus in a híana seacht bhí ag Meánscoil na Trócaire ag Gerard an le go chaide hes le Coláiste Pádraig Machaire agus mór láfa agus iad a gáil chun tosaí agus áit buinte acu in san cluiche Cheannais a bheits le himirt ar lá eile Pádraig. Míá le Meánscoil na Trócaire aní ar a churthas deach go hairithe in san darna ar fad ach an darna a chur Coláiste Pádraig chun tosaí anseo ar an farc anseo a rinne differ fad. Bhí siad a ganas ar fad agus an uachta réma anseo I maiile Abba in san darna agus cmérod a dúirt Sean Marty Láthart agus Chrissy McKeag in san darna an fuinne bh thug siad agus a chur siad istea agus an crinne sa bhí acu as cór na cúil anseo in san darna a rin in differ ar fad. Mar sinnde iad sin a bheits a gáil go Páirc Crocaí agus tá méid deanann na Slúite agus na Bosna lean a bheits a gáil ón scóil mar ghéanamh. Páirc is láfa agus iad an in san cluiche Cheannais. Mar sinnde na bútearín seo ó mhaile Abba na Coláiste Pádraig Machaire. Mór láfa agus gur maigah a handaine a bhí gang is teach ar an cluiche seo agus muoinar fad a bhí a dobar an cluiche go dtí an chéidir eile slá go fóil. Lár Machaire ar an nonsaí gaf Machaire ar an deasóg an clon seo bhfuil an crinne aige tá agus sin freigra íonta freigra splódra Ruthíonnta Jantig Ben Murphy leis Ian Murphy tois faníir seo Murphy agus cur luah fáitigh Ben Murphy dearthó Lárna Parca Ruthir a hí Meánscoil na Trócaire seaasún argenis de seilefáinne scór churthas deach agus an chun sin críicnithe thar an trasna agus scór Harvey McCú inis deisfainne cúil ag tuair McCú leis an iirecht sáilte agus cos leis a ríist an lehaid churthas deach cos leis ag Gerard in san langa de Watha ag Gerard Líon ag Chunta was dear an deas Óganis Paddy Líon go fáil Chunta ar an kit Óganis agus churthas deach agus sin scóred in Skyhope Paddy Líon honnaí a charmún seo Pás amach go Pádraig Harn an deis beidir fanne cúil churthas deach agus churtha Harn trasna an sin ag Dara O'Neill agus inis tá Coláiste machine Tucíos deach agus Machaire an ag Gerard Machaire leis an íar seo Seolta is deach agus sin scóred in Sky Gavin Machaire iagáil hantásaí ar híon Caihíon is seo bheith crídithe le scór an scór sin teachtar seán is curlatán agus crídithe agus baite is deachar chuúil na hangí in sin